Muzej Vojvodine biće otvoren za posetioce u petak i subotu 18. i 19. aprila u periodu od 11 do 18 sati. Nedelja i ponedeljak su neradni dani. Iz muzeja pozivaju posetioce da iskoriste slobodno vreme i pogledaju stalnu postavku Muzeja Vojvodine kao i izložbu slike Save Stojkova, Dobri duh ravnice i izložbu analognih fotografija intimni pejzaži Zdravke Jakovljević. Galerija Matice Srpske će biti otvorena za publiku u petak i subotu 18. i 19. aprila u periodu od 10 do 18 časova, dok su nedelja i ponedeljak neradni dani. Prilikom posete, pored stalne postavke pod nazivom Revizija kolekcije Galerije Matice Srpske, publika može pogledati aktuelnu izložbu Plemstvo u srpskoj vizuelnoj kulturi 18. veka. Takođe, u sobi za prepuštanje umetnosti na drugom spratu stalne postavke posetioce čeka delo koje će biti izlaženo do kraja aprila. Reč je o portretu pod nazivom Marija Ana Berta, princeza von Lobković sa sinom Đorđom, radu nepoznatog autora.